السلام عليكم تماشاوان هيجا ام ببرنامج كانو لقناة رهبر تيفي بالتوي ساحب ميواني خوي هيجاي قدر بلند ميواني وانا سبي ودسبا لاتحاد العلماء لنافن داوي ان شاء الله تعالى اوي برنامج حشتا ياكو هفديتنا عالمة ام دبيجن جسريده يعني يك دو سي چار بين شش اف حشتا يكو اتحاد العلماء لدار دخه ان شاء الله تعالى سبي اوي في برنامج ورل دار خستن اجا ازجي بميوان خوره در حق في برنامج ده وبلكي هنك سؤال دجي كو هاتنا بيرا من ويا كو ميوان من وقتا كو ببيشن دناف مجاري وان ده بلكي هنك سؤال زيادة ترجي هبن ان شاء الله تعالى و استفاده كي شبه نها از میوان خو بوابدم ناسکرین یک جه سیدا استاذ ملا عبدالقدوس که اندام اتحاد العلماء يعني عالیکار سروک گشتی دی اتحاد العلماء ده او وظیفه گرینگ هلگرتیه اید دویا امام لمیجا اینه مزگفتا شنو که بفارسی بجن عشنویه و رئیس مرکز اسلامی ده هر دو وظیفه ده جی کevin بو سید مصطفى خاتمی و اس سی جی که هندکار زانینگاه گرمیان پروفسور عماد محمد کریم اوجی لوی دریه ام خیر هاتن دوام بدن سیدا هم بخیر هاتن سرچاوار هاتن نصیبه خدا تعالی خیر بده خدا موفق مصطفى سيد مصطفى خاتمي شما خير آمدي تشكر اهلا وسهلا بروفيسور عماد محمد كريم هم بخير هاتن سرچاوار هاتن اهلا وسهلا بارك الله فيكم سباس عليكم بو ساندنيام درفت اهلا وسهلا سر شعبا امي بريزي هرن امي بيشي هناك برساج سيدا بكن دورا اميج السيد بكن دورا اميج بروفيسور بكن ودناوي ده بلكي ام هرن هما دناوي ده جمهرن هر جاري هرن يكي اول امي سيدا برسي برا سيدا هنكي خب مبدا ناسكرن دورا اجامي درباسي فان مجاري خب بن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ناوي من عبد القدوس وكنت تركيد بين صيادي يالشن از بيتر عبد القدوس حلمي ترجيحتكم كوري سيداي ملا أحمد حلمي القوغي أنها از لجامية يشيل قباء وظيفتكم وظيفة رسميتكم لديار بكر دمينم وأز عليكاري رئيس قشتي اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية أنها بوي شكل جوي وظيفة جيم دكن الحمد لله وأنها مدرسة مجي هي الحمد لله هناك فقيه مجي هنا مدرسة عربي جي دبيجن يعني أصلي خو أمج بسم الجندي قوغينا هي بافي ما يعني قوغي رابو بشي الباطمان هناك وظيفة كر هنا جنداج وظيفة كر باشي الباطمان الدورة هات بسم الوفاة كر رحمة خدا عز وجل المريح حاضرة تفابا لوي بيجي وامجي هنا كي مقدار كي موظفة البسم الكر دورم هاتن ديار بكر انا هم ديار بكر خدا تعالى سركفتني خدا تعالى التوفيق بك نصيب امين سيد مصطفى خاتمي هم دخوازن ناس بكن تماشوان مراقتكن يعني استاذ ميخان درباره خوتان توضيح يعني ناس كرن بسم الله الرحمن الرحيم بنام خداوند بزرگ و مهربان Allah'ın adıyla ben de Seyyid Mustafa Hatemi هستم ben Seyyid Mustafa Seyyid Hatemiyim. Abdullah sakin Uşneviye Uşneviye ehlindenim. Ustan Azerbaycanı Garbi Batı Azerbaycan eyaletine bağlıdır. Ben بیشتر از 30 سال Yaklaşık 30 yıldır Cuma imamıydım. İlmi Havza'nın hocasıydım ve İslami Merkez'in sorumlusuydum.
Şu anda ilmi yazma okumakla meşgulüm. خدا توفیق بده خدا تعالی خدمت اسلامی ده عمر موعي وتفدى ببورينا سيدي من بروفيسور محمد عماد محمد كريم ام دخوازن وجي ناس بكن كرمك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باشان من ناوم عماد محمد كريم. Ben İmad Muhammed Kerim. مامۆستای زانکۆم Üniversite hocasıyım. زانکۆی گەرمیان Germen Üniversitesi'nde hocalık yapıyorum. Kelaş şehrinde. و تاوکو ئێستا هەر بەردەوام لەسەر Şu anda da bu görevime devam ediyorum. وەفدی ژیارم JIAR heyeti üyesiyim. İnsani konularda çalışmaları yürütüyor. ئەو دیدارە مبارەکەی کە Bu kutlu görüşme için, yarın başlayacak program için buraya gelmişiz. خدا توفیق بده خدا تعالی وان خدمتا ان شاء الله تعالی به ایوکوه بجاره به ایوکوه نقانه بده دوماندن ان شاء الله ام درباسی مجاری خو ببن سیدای مال عبدالقدوس سبه مجاری ده گلو هونه بحثا چه بکن یعنی اتحاد چه وظیفه هونه چه خبردان بکن Yani inşallah sibe خبردانا دستپیکی انشالله دستپیکا برنامه انشالله دو یعنی جبو دستپیکی می خبردانه کی بکن خبردانه ماشي لسر کا وظیفه علماء گرینگی علماء و خصوصا رهبرتی علماء جبونا هشیاری اسلامی جبو دعوة إسلامي كو علماء رهبرتيا ويبكن رهبر خستني بكن جفي دعوة هانرة جفي هشيارية هانرة معلومة شوى برنامج أصلي يعني تفيوي هما بيجل سر رهبرتيا دعوة إسلامي وشيارية إسلامية شوى دوي مسألة دوي عالمي ما قالك خبر بدن أما يجي وكاوي دسبي كده جرينجيا في مسألة اهمیتا وی مسئله که به عالم وی ایشا چه نابه دوی وارد انشالله و هنک خبردان بیت کرنه و که دوی مسئله ده احتیاجی به عالم و به رهبرتی عالم محقق خیب به عالم وقتا وی ایشا چه به و محقق جری در که دوی مبحث ده انشالله به خبردان سیدا گلو مراد به هشیاری اسلامی چیه یعنی مثلا جارنا هنگ دبین دواش خود جامعه مفکرینه و ام لميج دكن ام روجي دكرن ام درسي خو ام درسا قرآن دخوينن و ام زاروكي خو و دشيننا فقيتيه مراد به هشيارية اسلامي چيه يعني وانا تني كافينه و يا تشتكي دنه قالوا هي كو ناي فهم كرنج الطرف ملتي مده يعني وقتكم ايرو العالم يدنرن هشيارية اسلامي بفي شكل درتي ميدان انا تمام مثلا بيجن راست جامی وکریه ام تچن جامی المجا خود کن بلکی امتین و بلکی هنک جمع زاروکی خودشینن خوندنا عربی مدرسه بو خاطری کو علم بخوینن فقط اوانا پریوان يعني وكاوي امبيجن تقليدكي و يعني روحك تدتنا بتشاو يعني مثلا انسان دچل مجدك از جانا دبيجم يعني جماعة خرج دبيجم يعني بلكي ظلامتش خورا لمشت كالجامية فقد كشاوي فكرية لدرفت قره وياخذ المكتبة كي دخينا فقد سري فكرية بوري فكرية ملي فكرينا وبلكي بظلام هذا وظلام هذا حال وحركتك وياخذ امبيجن او تل مشت كسريس بلكي تل ميجا جامية سريس بيج بلكي تي اما زاروكي كسك جوان لميجناك وياخذ مثلا امبيجن ميرك لميجدك فقط التجارة خذها نراسته بيتر مثلا منفعة برستيتك اجا شيارية اسلامي شيارية اسلامي افكو انسانك مسلمان براستي لغوري كتاب السنة حياته خب مشينه
و يعني ده حياة خود ده جيانا خود ده شخص خود بيشي إسلامي بك حاكم أحكام إسلامي وعقيدة إسلامي بك حاكم ودورد مالبات خود پیشی یعنی د زاروک خود و پیرکا خود زاروک خود د دوره د درو جیران خود و هدی د اقربای خود حتی که دستی جی کو بگیجه دواندره ده که مثلا هر تش سری حتی بنی نکوج طرف کی و مسلمان بن طرف دنجی ام بجن ام تقلیدا اجنبی بکن تقلیدا غربی بکن مثلا ام بجن دنكاح ده غازي ملتكن فقط دعوته خوام وكا أجنبياتكن يعني دوي دعوتي ده بلكي تشتكي إسلامي بس نكاح معي غير نكاح تشتكي إسلامي تنا وياخذ بيجن وقتات دمرة ته غازي ملتك بورا ويبشو وياخذ سري تلقينه بخوينا فقط برياوي في إنسانكم مريه بلكي دعمره خد المجنة كريه يعني شيارية إسلامي أفكو إنسان مثلا بعقيدة خو بعمله خو بفكرة خو وبجيانا خو نخاسم أولاد خو تزاروكم مالبات خو جيران خو يعني حياتك إسلامي بدا نشان دان يعني من غير حد سيدا كو خد تعالى خطاب كج يهوديارا ما هم بهنك كتاب إيمان تنين بهنك ناينن يعني برا نوهابه برا بتمامي به دوی وارد سیدا ریبرتیا عالمه يعني دستري دجي گرچی و آنی زمان کسبه جهونه بحث بکن يعني اف هشيارية اسلامي اف خبات پیشی لسر ملي عالمایه قالوا دوی وارد بلكي منسبه جي خبرداني خود بيجن هما ايرو جي بلكي تماشوان استفاده بكن بله يعني أنها مدنرن مثلا بيجن هناك إنسان بلكي رابونه نخاسم خورت يعني خورت تديد بيجن دبن لازمك أملغوري إسلام حركات بكنو نافي خداتين مثلا مجاهد وياخد نافي خداتين مسلمان حقيقي ولسر عقيدة أهل السنة والجماعات فلان بوي شكل ناف داتين فقط امدنرن کو برحتی کارن تمام مسلمان الكفر قراسه بكن يعني وان تكفير تكن انا كإنسان تكفير تكن وياخد بلكي امدنرن قالك خورته ما نزانه هي نو كتي نافوان هي بلكي اركان الاسلام فهم نكربه فقط ويعلماندنا كوج فلان كسر بيت كافر جورا بيت نظام مسلمانية مشركين حتى بيست يلميج ناكن لميجا سبي ناكن يعني بوي شكل رهبرتيا عالما افكي كجوانا بيجن اف تشتيك هندكن شاشه اريد تشتيك مثلا بلكي الشياريه وتشكي خوشه هم بتشنا حسيابن ونزانبن مثلا اري قرام مسلمان بن قرام قوري اسلامي حركات بكن فقط كما يوجلكن يعني إسلام نبي شكلية دعوة إسلام نبي شكلية أم نرم پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتاكم مثلا دعوة إسلام خلق آنية بريا هر كسي الشخصي خده مالبات خده إسلام داير ونشتاندن ودور جي إنسان راقوتي حتى خدا عز وجل بيجا يعني قالوا تشتكوا هون ناكن الشخصي خده چمو جي إنسان راد بيجن يعني فيات تشتكي عيبكي برمزنه او جناهكي وبالكي برمزنه كنت تشتهون نكن هون إنسان رابيج نجرهم بكن فلان الرهبرتي علماء تشتكي بر مهمة في مسألة ده احتياجي ببال الرهبرتي علماء هي جالي هم جالي عقيدة راستفه هم جالي عملي راستفه وهم جالي تربية وأخلاق راستفه يعني فانا تف وقتاكو عالم رهبرتي نكن إلا وقتاكو ام خورتا بتاني بسري وان بهلن او جي تدي تشناد بينن دنارن كيماين بلكي دي اسلامي دد بينن رابن بسري خو تشنادكن فقط وقتاكو اف رهبرتي علماء اتنبا وانا قالك تشتاج بدلاك هو تشيبكن ويخرابكن ويخراب بن يعني ودبكو مثلا وقتا رهبرتي علماء تنبا يعني دبكو ببن لقماج انساني غير مسلم غير مسلم يعني وانشخوره بشغلنا كو ام مثلا بلكي ام قالك دولته دبون شاهد وقتا وان انسان رابون وان دولته مزن بپراو بتشتا مثلا وان خاپاندن وان شغلاندن ده عمل خدا وان شغلاندن
belki de yani de hinek tiştek wan dixwest bikin burada wan şolandın o binavê İslamê o bu minak û bu eveke gelek nexweş ji Müslüman ra ku yani umuda wan şikiya vanê insanê ku rabin wê bêjin em Müslümanan dava İslamê dikin gelo wê wiha bin qey yani vî şeklî wê dava İslamê çêbe vî şeklî insan ji dava İslamê û ji ewa İslamê hinkî sar dibin yani umudek ji wan re namîne. يعني من غير حد سيدات بيجا أعطي القوس باريها بله يعني في شأن كو ريبرتي نا عالم بن هنا كيدن بيشيفانية بكن أو خراب بكن بله كو عالم نكن هنا كيدنت كيفن بيش كيفن بيش إلا يعني في تشتاوي بمشي و تكفن وقتاتي كيفن بيشي وخراب به أما كو عالم وقتاتي كيفي ام بيجن هنا كإنسان بخوازن دسيسة وفتنة وبلانا بكنجي إن شاء الله وعالم بوي فراسته أخوة ونهلن كوان إنسانا جوي رياها شاش ببن. من السيدة إجا أدمي بري خبدن السيد مصطفى خاتمي سيدة من سبي مجارة وشيا د جفينة ده. همایش فردا نشست فردا برنامه شما چیه صحبتش موضوع صحبت شما چیه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء lazım میدانم İlk başta şunu söylemeye gerek duyuyorum. میلاد با سعادت حضرت سرور کائنات Peygamber Aleyhisselam'ın doğum günü حضرت محمد امین Hazreti Muhammed el-Emin رهبر دنیا و دین dünya ve dinin rehberi به همه مسلمانان تبریک عرض کنم. bütün Müslümanları tebrik ediyorum. امیدواریم رحمت این رسول Umut شامل حال همه ما گردد انشاءالله. Allah'tan ümit ediyoruz ki Peygamber Aleyhisselam'ın hali bütün ümmete şamil olsun. برنامه من فردا Yarınki programda موضوع بحث من benim konum مشاکل صحوی اسلامی است. İslami alandaki sıkıntılardır. ضرورت اتحاد علما كلاما وموقفا. İslam ümmetinin ittifakı benim konumun aslı olacak. من إن شاء الله بحول قوي إلهي راجب راحل برای بیدار اسلامی چند راحل در اونجا İnşallah yarınki sohbette bu sıkıntıları önüne açacak birkaç tane çözüm yolunu sunacağım. یکی از راحل های Onlardan bir tanesi de şudur. برای حل مشکل بیداری اسلامی İslam ümmetinin uyanışının sıkıntılarını gidermek için yani ulema داعیان باید به زبان روس با مردم سخن بگویند. yani İslam alimleri gönül diliyle İslam ümmetiyle konuşmaları lazım. Yani با هر کس Yani herkesle به زبان خاص kendine has diliyle با اون فرد o kişiyle صحبت کند. konuşsun. با یک دانشمند فضایی Bir uzay bilim adamıyla, با یک پروفسور bir profesörle دعوت باید برای یک کشاورز از هم جدا باشند. bir çiftçiyle ayrı bir dilde sohbetleri ayrı ayrı olması چون lazım. ما در روایت داریم Çünkü rivayete geldiği gibi کلم الناس على قدر عقولهم. insanların هر کس به اندازه درک و فهم خود بایستی با اونها صحبت شود. herkesle kendi anlayacağı dilde konuşulması lazım. Ve İslami bilgiler insanlara kendi bilgileri oranınca verilmesi lazım. یکی از برنامه من فردا Yarınki programdan bir tanesi de مباحثه budur. و یکی از بحثهای دیگری من Bir başka konu da ضرورت اتحاد علما است. İslam alimlerinin هم ittifakıdır. در موضوع گیری Hem bir konu hakkında tavır koymaları ve hem dilde. در بیان. اگر علما
با هم قبل از مردم با هم وحدت داشته Eğer İslam alimleri milletten önce birlik oluştururlarsa تأثیر مثبت و مستقیم direkt بیداری faydalı اسلامی داشته باشند. İslami uyanışında gerekli tesiri gösterebilirler. اگر خدای نکرده Allah göstermesin eğer ماها bizler تکربی کردیم tek başımıza gidersek, همدیگر را تقویت نکردیم birbirimizi desteklemezsek, از همدیگر حمایت نکردیم birbirimizi himaye etmezsek, انسان تنها هرچند قوی باشد insan tek başına ne kadar güçlü olursa olsun, هرچند قدرتمند باشد her ne kadar bilgi اما olursa به olsun تنهایی tek ضعیف başına است. zayıftır. با دوستان Arkadaşlarıyla با güçlüdür. دوستان همکاران Arkadaşlarıyla güçlü oluyor. حضرت موسی Hazreti Musa در Aleyhisselam حالی که قرآن می‌فرماید Kur'an'da موسی buyurduğu gibi Musa هم Aleyhisselam قوی است و hem هم güçlü امین hem هم güvenilir, امین و هم قوی hem güçlü Ama- ve hem emindir ama زمانی که خداوند ایشون مبعوث کرد به رسالت Allah Teala onu risaletle görevlendirdiği zaman buyurdu ki وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. Yani zamanı ki Hazreti Musa yani Allah Teala meb'us şud, Hazreti Musa'yı Huda görevlendirdiği vahiy vakit fırsat be ona Hazreti vahiy Musa, gönderdiği "Felud zaman ya Rabbi dedi ki menu beni musaadet kun, bana komak kun, yardım et, be beni vesileyi güçlendir, hanedanım, be vesileyi aile fertlerimden, beraderim. kardeşlerimden biriyle. Huda fermut Allah buyurdu şumara ki komak kerdem sana yardım be ettim vesileyi kardeşin beraderet. kardeşin Pes vasıtasıyla. ulema Öyleyse همه به هم alimler نیاز به hep همدیگر beraber دارند. birbirlerine Yani ihtiyaçları baisti vardır. همدیگر Yani تقویت کنند. birbirlerini خدای desteklemeleri نکرده lazım. Allah من göstermesin. فتوایی صادر کنم Ben bir fetva دیگری yayınlarsam, فتوایی مخالف من bir صادر başkası کند. muhalif bir Yani fetva yayınlarsa, این yani اختلاف و تفرقه bu ihtilaf ve نمیتواند tefrikalar برای بیداری İslam اسلامی ümmetinin برای صحوه uyanışı اسلامی için bir faydası مفید باشد. olmaz. زمانی که ما میتوانیم در صحوه اسلامی İslami مستقیم uyanışta تأثیر بگذاریم direkt که faydalı داعیان، olabilmemiz için دعوتگران، İslam علما davacıları, با هم- İslam هم alimleri در صحبت beraber و hem هم در dilde hem موضوعگیری sohbette hem با de tavır هم koymada متحد باشند. beraber bir birlik oluşturmaları lazım. متحد باشند. öyle Seyyid. Seyyid, Bəli. خلق ما عالمان قبول dikin. Kabul daren. Divi wari de Der in bu. yani alim karın çi bikin. Yani ulema Millet خلقی ما ji her kesî bêtir li alima godar dikin. Em bi xwe dema diçin, em dibên em ji medresa hatine, em ji alime, em ji ulemayê medresê ne mesela em dibêjin, gohdar dikin. Ama ne bi wî wesfî be, wesfekî dinê be, pir godar nakin. اگه در یک نقش علما نه در یک کشور چیزی دیگه مثلا ظاهر بشیم اینقدر مثلا گوش نمیکنن. Alim karın çi bikin. علما چه کارایی میتوانن انجام بدن؟ معمولا ما یه بحثی داریم میگن genellikle şöyle bir همت konu var. الرجال تقلع الجبال. همت مردان کوه را İnsanların از بین himmeti میبرد. کوه از dağı بین yerinden میکنه. söker, kökünden alıp koyup atar. عالمان Alimler میتوانند در راستای خدمت به این مردم alimler bu halka hizmet و etme به yolunda امت اسلامی İslam میتوانند ümmetine خیلی کارهای pek مهم çok و önemli اساسی انجام دهند. işleri Çünkü yapabilirler. Müslümanlar. Çünkü bu halk Müslümandır. زن و مرد Kadın, Müslümanlar. erkek hepsi و هم Müslümandır. تابع Ve hepsi de عالمان هستند. alimlere tabidirler. عالمان الدین هستند. İslam alimlerine امام استا tabidirler. فرمودند Üstadın اتأمرون buyurduğu الناس gibi بالبر وتنسون انفسكم. Yani eğer ma mev'ize eğer ki kunیم برای biz مردم halka nasihat edersek, insanlara uyarırsak ve kendimiz amel etmezsek نمیتواند در به اصطلاح مردم کشاندن به سوی دین و milleti به İslam'a سوی قرآن. çekmede faydalı Ama olamayız. ma Ama یک rivayeti داریم از rivayet, پیامبر Peygamber Aleyhisselam'dan bir فرمود rivayet var. دعاة للناس بغیر ألسنتكم. شما مردم را
sizler insanları Allah'a, İslam'a, Kur'an'a, Peygamber'e hidayet etsin. Dilden dışta kendi amellerinizle insanları İslam'a davet edin. Eğer ki biz gerçekte kendimiz Kur'an'la amel edersek, Peygamber'in yolunu seçersek, kesinlikle bizler İslam toplumun ıslahı için, İslam ümmetinin ıslahı için, özellikle de İslam ümmetinin uyanışı için önemli bir rol ve önemli bir görev yapmış olur. Çünkü gerçekte şu ki halk bizi kabul ediyor. Bizim için mescitleri yapıyorlar, İslam medreselerini yapıyorlar, İslami kurumları yapıyorlar, fakirlere, yetimlere yardım ediyorlar. Kanlarını döküyorlar, cihad ediyorlar bizim sözlerimizle. Demek ki alimler halk arasında önemli bir görev oynayabilirler. Ama her şeyden önce bizler kendileri amel etmeyi lazım. İslam ile, Kur'an ile, din ile. Çünkü biz halktan önce amel etmemiz lazım. Yani Allah Teala buyuruyor ki yani bu Kur'an'da hitap herkesten daha önce halktan bizlere, bize alimleredir. زماني ورا قوة سيد مصطفى خاتمي زينها بري خو بدما بروفيسور عماد محمد كريم استاذي من قومية پرستی هيا نجات پرستی کی هيا ناوا خلق مدا اوجي لغور قناعتا من tabii قناعتا من كو ازدبم يعني قناعتا اسلامي كو ازبجم نخوشي كيه قالوا اب قومية پرستی اوه نخوشي دناوا ملت مدا هيا او ويا امي بويا هرن كور يعني وي نخوشي او هر حتى كور علاجا وي تشتي درمان وي تشتي چيه بسم الله الرحمن الرحيم بيش هموشتك سپاس بو لطفي برستان بو رخصاندني ام درفته پاشان bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. بینەرانی خۆشەویست Seyircilere de teşekkürlerimizi sunuyoruz. بەڕاستی لە وڵاتی ئێمە Doğrusu bizim memleketimizde بابەتی نەتەوەپەرستی milliyetçilik konusu بابەتێکی گەرم و خەڵکانێکی زۆر بایەخی پێدەن çok kişi peşine sürüklemiş. بەڵام Fakat تێگەیشتنیان بۆ نەتەوەپەرستی تێگەیشتنێکی زۆر سادە و onların bu konudaki anlayışı çok basit ve sadedir. وا دەزانن کە مەسایلی نەتەوەپەرستی فقط Milletçiliğin sadece یەک پێناسەی هەیە bir tanımı olduğunu zannediyorlar. تەنها یەک دید هەیە سەبارەت بە مەسایلی Ya da bu konu hakkında tek bir bakış var. Öyle zannediyorlar. بەڵام لە حقیقەتە Fakat doğrusu ئەم زاراوەیە ئەم مستەڵەحە fakat doğrusu bu istilah مستەڵەحێکی زۆر دژوار و غامز و çok ağır bir meseledir تێ هەڵکێشە ve ئینسان کە تەماشای دیراساتی siyasiyekan deka bu piyasakırdığını netopersti. Siyasilerin bu konu hakkındaki görüşüne baktığımızda ya da filozofların zanayani zanisti ya da komalnasi bilgi sahibi insanların sosyoloji zor yani heye lembara farklı açıklamaları tamaşa akın didu ray cevaziyan heye bu her birisinin farklı bir açıklaması var bu konu hakkında. Bu meseleyi farklı açıklıyorlar. وڵاتی ئێمە بە چاکی بە دوای ئەم زاراوەیە ناچن. Bizim halkımız
düzgün doğru bir şekilde bu konu ئەوەی کە جێگای konunun ئەسەفە peşine gitmiyorlar. Maalesef ئێمە هاتوین جۆرێکمان هەڵبژاردووە لە نەتەوەپەرستی bizler milliyetçilikte کە öyle bir konu seçmişiz خەڵکی ki کە خەڵکی وازی لێهێناوە bizim seçtiğimiz şekli halk ondan vazgeçmiş. لە پێگە و مواقعی علمی و زانستی و فکری و ڕۆشنبیریدا خەڵک بە دیدێکی خراپەوە تەماشایە Halk bu konuya farklı bir Yani bakışla ئێمە وا دەزانین sahiptirler bu konu نەتەوە hakkında. پەرستی فقط ئەوەیە Onlar milliyetçiliğin کە sadece ئێمە ئیعلانی ئینتیمای خۆمان بکەین بۆ Kend- نەتەوەیەکی دیاری کراو kendimizin farklı bir millet olduğumuzu söylemeye, بە ispat etmek چاک و olduğunu خراپ zannediyorlar. بە ڕاست و چەوت İyisi kötüsüyle شوێنی بکەوین onun peşinde gitmemizdir. Öyle zannediyorlar. خۆمان بە بەرز و باڵا بزانین غەیری خۆمان Kendimizi diğerlerinden Ve- üstün görmektir. سادە و ساویلکە بزانین ئەمەش لە حەقیقەتە جۆرێکە لە جۆرەکانی نەتەوە پەرستی کە لە هەندێک شوێن بەرپا بووە و Bu da bazı نەتیجەکەشی yerlerde kabul görülmüş زەرەر و bir زیانێکی زۆر çeşididir. زۆری گەیاندووە بە Ve خودی bu da ئەو کەسانی کە ئیدعای ئەو Bunu جۆرە kabul edenlere çok نەتەوەپەرستیان büyük کردووە، zararlar vermiş اینجا زەرەریان بە خەڵکی تر گەیاندووە. ve daha sonra diğer halklara da zarar uğratmıştır. بەڵێ مساعدة فرم. برسك من هي Sarık Meymam Usta. دما كو نجات پرستی ورا آویتن Kategoriyle Nejat Peristi Behenin وك دولة عثمانية ve Devlet-i Osmani, İmparatorluk İmparatorluğu Osmani, تمام عالم إسلامي كاربود خدا بحبينه Tavavi Cihan İslam Lejer Devlet-i أما Dabu. دما كو دست به نجات پرستی هاتا کرن Balam katek dest bi Nejat Peristi kira. ve nakle çavabı devlet Amca hevdû ket. devletteki parça parça bu. Divê mijarê de karin me re çi bibêjin? Sebep ben battı da toyn çi bilin. بەڵێ بەڵێ حقیقەتەن ئەوە ینی کارێکی سەلمیانراوە لە مێژووە Yani bu tarihte görülmüş bir konudur. کە کاتێک نەتەوە پەرستی بڵاو بووە لە عالەمی ئیسلامیە Irkçılık ve milliyetçilik İslam ümmeti arasında yaldığında ئەو هێز و قووەتەی کە جێگەی شانازی Müslümanların iftihar ettiği güç ve kuvvet ڕیشەکێش کراو نەهێڵرا yok oldu. زۆر گرینگە ئێمە زۆر جار هەیە کە ینی بانگەشەیەک دەبیسین یان Çoğu zaman şöyle bir ses duyuyoruz, böyle bir konu duyuyoruz. پشتەوەی بکەین Bunu dediğimizde onun arkasında neler olduğuna da bakmamız lazım. خەڵک باسی دەکا Neden halk bu konu hakkında کە konuşuyor? باسی دەکەن ئێمە ئەزانین زۆر دۆستمان نین Yani özellikle bu konu Yani- hakkında konuşan genelde dostumuz olmayanlardır. ئەوانیش ڕۆڵی کاریگەریان هەبووە لە بەشبەشکردنی ئێمە Bunu söyleyenler de İslam ümmetini parça parça etmek, güçsüzleştirme yani de etkileri vardı. Elleri, عجبە کابرایەکی نەیار düşman olan bir بۆ şahıs تۆ بکاو تۆش شوێنی بکەوی sana bir şey Ama anlattığında nasıl onun بەحەقەت، peşinden gidersin? کارێکی ینی نامعقولە Yani bu da aklın kabul edeceği bir şey değil. مەسائلی ئەوەی کە ئێستا ئەو نەژات پەرستیەی کە خەڵکی پێشکەوتوو لە وڵاتانی دنیا شوێنی دەکەون Gelişmiş ülkelerde var olan milliyetçilik ینی نەتەوە پەرستیان بەلاوە گرنگ و پێویستە ینی پێویستە شوێنی بکەون و ینی برەوی پێ بدەن ئەوەیە کە peşinde gidilmesi gereken milliyetçilik ئێمە بەلامانەوە زۆر زۆر گرنگ بێ کە بایەخ بە خودی مرۆڤ بدەین insanlığa önem verilmesi کایەکانی lazım. مرۆڤ بدەین بە ئازادی مرۆڤ بدەین İnsanlığa özgürlüğüne önem vermesi lazım. ئازادی ڕەهاناڵم ئەو ئازادی کە سنووردارە بە شەرعی Yani söylediğim özgürlük de Ve şer'i bir sınırı olan özgürlüktür. زۆر زۆر گرنگە کە ئێمە دووبارە و دیسانەوە بگەڕێنەوە بۆ ئەو فاکتەرەی کە Aynı şekilde kendi fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. مسلمان Müslümanlar arasında birliği oluşturacak fabrika ayarlarımıza dönmemiz جامیعی lazım. ئیسلامی کە کاتی خۆی لە زمانی سوڵتان عەبدولحەمیدا طرح Sultan ئەکرا Abdülhamid و zamanında مەطرح بووکەوە
دووبارە هەموو مسلمانان زیندوی بکەنەوە. Bütün Müslümanları birleştirmek için oluşturan fikir hepimizi birleştiren bir fikirdi. Kürtleri Türklerle birlikte, Araplarla birlikte, Farslarla birlikte hepsi arasında bir birlikte oluşturuyor ve var olan sıkıntıları var olan sıkıntılar insanlar arasını açmaya sebep olmuş, onları zarara uğratmış, birbirinin kanını dökmeye sebep olmuş. Yani zor car heye ema temaşa ekin ki avani ve pişgiri le minakan. Çoğu zaman gözüm bizi savunanlar, Kürdü savunanlar, eğer ırkçılık hakkında konuşmak istesem, bana destek veren, beni parça parça edendir, bizi birbirimize uzaklaştıran, hiçbir şey kazanmamı istemeyen şahıs bunu bana söylüyor. Bana bunu söylediğinde yüzlerce soru sormam lazım. Bu neden bu desteği bana veriyor? Beni kardeşlerim arasında birlik oluşturacak konulara destek vermem lazım. O konular hakkında düşünmem lazım. Var olan sorunları çözülme hakkında düşünmemiz lazım. Şu anda görüyoruz. Nerede bir sorun, sıkıntı varsa, ister siyasi olsun, ister toplumsal olsun, bu iddialar sonucunda ortaya çıkmış. İstikrarı yok etmişler. Bundan dolayı ben şu anda Irak'ta yaşıyorum. Irak'ın Irak'ta bu durumu anladığımda نكمن يعني كوماليكي زور تشينيكي زور برفران وبرفرح benim gibi birçok kişi şunu anlamışız. ملتي كرد لعراقة جيش من تو قناعتي Kürt halkı Irak'ta şu kanaate varmışlar. شعارات هبو كاتي خوي كديان zamanında duyduğumuz bazı şiarlar, bazı yani o zaman ırkçılık, milletçilikten bahsedildiğinde milletçiliğin cennet olduğunu zannediyorduk. Bütün sorunlarımızı çözeceğini zannediyorduk. Bütün haklarımızı alacağımızı zannediyorduk. Yaşadığımız toprakları cennete çevireceğini düşünüyorduk. Fakat 30 yıldır şunu anlamışız. Bu sloganlar hepsi puç ve batıldırlar. Hiçbir temelleri yoktur. Kendim, ailem ve çocuklarım topluma baktığımda haklarının ne kadar savunulduğuna bakmam lazım. Onlara güzel bir hayat sürdürmeleri için neler yapıldığını ama yani eğer to bu temaşay keşey ev cüzuru rişey am bu sıkıntının temeline baktığımızda yani Avrupa'yı ki am bangaşey tiyadırız bu koy vazili hena vatani Avrupa'dan çıkmış ve Avrupa kendisi de bundan vazgeçmiş ve şu anda kendi aralarında Avrupa Birliği'ni oluşturmuşlar. Onlar da faydan birlikte olduğunu görüyorsunuz. Şu anda Fransa'ya baktığında farklı ırklardan oluştuğunu görüyoruz. Fakat bunlar Fransa bayrağı altında birleşmişler. Kendi aralarında bazı birlikler oluşturmuşlar ve var olan anayasalarına tabi oluyorlar. Aynı şekilde İsviçre'ye, Belçika'ya, onlar da farklı ırklardan oluştuğunu görüyoruz. Fakat kendi aralarında barış ve birlik olduğunu görüyoruz. Hepsi biz de Kürtler olarak yaşıyoruz. Zamanımızda bize yapılan zulmün tekrar halen yapıldığını görüyoruz. Bunun sebebi ise bazı hayaller peşinde gitmemizden dolayıdır. Fakat var olan gerçeği görmemiz lazım. Yani bazıhum evliyâ'u bazı millet küfrü hevali hevin
kafir em bêjin Hristiyan eger ku Yahudî ewana hevalê hebin ama ji me Müslümanan re hinek tişta we'd dikin xewn û xiyala ji me re çê dikin û em dinêrin tişkî dernayê ji wê ewkê vê mijarê hinkî dirêje ez ê înşallah dîsa bizivirim ser we ez ê ji Seyda pirsa bikim Seyda ez xulam ciddiyeta divê xebatê yanî ku İttihadul Ulema her sal veya li dar dixe yanî ku o roj yanî sal bi sal jî pêşdetir diçe veya hûn bi çi ve girê didin Belê vêga halê alema İslamê ji xwe li ber çavê me ye berî niha jî xeberdanê ku hatin gotin jî ku yani alema İslamê ji hev ketiye bela bûye û küfür dixwaze bi me bilîze û berê me bide hinek tişta û me ji xwe re bide şoxlandinê yanî ev ya zemanekî dirêj çêbû îja divî zemanê dirêj de Müslüman ji hevdû bêxeber man Dewleta İslamê yek tenê bû feqet ev dewlet ji hevdû belawela bû gelek dewleta sînor xistin nava me me ji hev qetandin ji bo vî qasî Müslüman ji hev re xerîb man heta dewletê Erebayî İslamî jî bûn gelek perçe û dewletê Müslümanan jî bi vî şeklî gelek ji hevdû ku perçe bûn îja bi vî şeklî wek hesretekê çêbû ji Müslümanan re ji alima re yani dixwestin ku hevdû bibînin mesela Müslüman wexta ku diçûne hecê li wê derê gelek ji gelek dewleta hevdû didîtin yanî Müslümanê ku ta ji Endonezya dihatin ji Malezya dihatin ê ku ji van dewletê dinê weke ji Misrê û ji Iraqê û ji Sûriye û Tirkiye û ji Yemenê û ji falan yani van dewletê İslamê teva ku dihatin hevdû didîtin yani wexta ku wê hesreta ku mesela ne li bahevin û ne bihevre û nikarin ji ber ku ne bihevre nikarin tiştekî bikin wêya ew tiş dihate dîtine yanî îja İttihadul Ulema jî li vê derê elhamdülillah ku dibêjin hişyariya İslamî ev jî eserekî hişyariya İslamî ye ji xwe eser elhamdülillah yani di welatê me de di şerqa Tirkiyeyê Kurdistana Tirkiyeyê xebatek hate kirinê yani serê belkî 5 sal çêbû heta ji piştî Cumhuriyetê û vir ve jî ev xebat hêdî hêdî tê kirinê feqet elhamdülillah di van salê paşî de di vî 5 salê dawî de hinkî ev xebat di welatê me de hinkî bêtir geş bû wexta ku ev xebat çêbû ev kêmayiya ku mesela ulema ne di serê vî îşî de ne ev kêmayî hate dîtin yani wexta ku meriv dikeve nav îş wexta di îşekî de mere bixwaze pêş ve here û wexta ku ew ê meriv ne temam bin aletê meriv ne temam bin meriv li wan aleta digere meriv fehm dike ku ev alet vayê kêm e îja ev sehwa İslamî ev hişyariya İslamî jî ku di welat de çêbû û hinkî pêş ve çû hate fehmkirinê ku di vir de ya mesela lazim e ku ulema vî îşî pêş ve bibin di tarîxê de jî ji xwe daîm wiha bûye yani serê mesela her dawê İslamî de muheqeq alim hebûne û alima pêş ve biriye wexta ku alim hebûne pêş ve çiye û semere jî daye îja li vir jî mesela ev wexta hereket çêbû û dawa İslamî hate kirin hate fêmkirinê ku lazim e di vî îşa de alim hebin û ev îş ne îşê mintiqekî bi tenê ye jî yani İslam elhamdülillah alemiye yani tamamı alemê de lazim cîhan şumûl e ha em li vê dira belkî em ji xwe re di nav xwe de tiştekî bikin ama ev ya mesela pir semerekî xweş dernakeve meydanê heta lazim e ku ulemayê İslamê tev bi hev re mesela ji hev xeberdar bin hevdû nas bikin û ji fikrê hev ji aramê hev îstîfade bikin vî tişta hate fehmkirin piştî ku hat fehmkirinê İttihadul Ulema wel Medaris İslamiye hate tesîs kirinê Türkiye'de yani Kurdistana Türkiye'de
پشتی که هات تأسیس کرنه نوع اتحاد العلماء مادم که اتحاد العلماء جبونا و اتحاد العلماء دیگو کم خبات کی بکن و الحمد لله وقتا که خدا عز وجل آیت کریمه داد بیجا استعیذ بالله ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم اگر که هن آلیکاریا دین خدا بکنه خدا یاردما بکه آلیکاریا بکه ایدی وقتا که اتحاد العلماء که اوه خباتهان دست بکر خدا عز وجل جی آلیکاری کر و اف مسلمان علماء اسلامی که وقتا به مسئله حسیان اوان جی وی تشتی کیف کرن و خواستن او لورا وظیفه هر کس زانه تمام علماء زانن تفزن که گره علماء به هفدوره بن و یک وجود بن جهفدو استفاده بکن فکر هفدو استفاده بکن وقتا که مسلمان ورنه با هفدو قوت چه ببه اوه خبات جی زیده ببه اوه سمره جی daha بهتر قند چه ببه ایجا که تشت هات دست بکرنه الحمدلله روز بروز زیده بو وقتا که یعنی خدا عز وجل حسب که و هی بهتر جی زیده به هدف انشاءالله هدف که تمام علماء اسلامی جهفدو استفاده بکن ورنه با هفدو قاربن رونن به هفره قاربن قرار بدن که خلاصیه امته و بشکلی چه ببه و امته و چواج دسته مثلا وان دشمن اسلامی خلاص ببه فكرا روحا اخلاقا عملا يعني بهر هاوي حياته هر طرف حياته لورا كفريج هر طرف حياته يعني ما إحاطة كريه يعني نبس مثلا الزنجينية ولا تننابه يعني بترولا مدبه امبيجن زيري مدبه زيفي مدبه معدني مدبه وانا تننبريه اخلاق مبريه ايمان مبريه عقيده بريه يعني حياء مبريه عمل مبريه تشتك نشتيه إذا علماء لازمك وقت فيتشتي كورن بهفدورة استشارة بكن وقرار بدن كامل شواج في أسرتا دشمن إسلامي خلاص ببن أفيا هركس فهمتك لورا هركس بني في مسؤولية ده إجا جبو في قاسي يعني از فيا باوردكم علماء وقتا كهاتنا بهفدو حسيان كيف كرين يعني زعفش لخوشيا وانهات يعني افتش وكهات دست بكرن وبإذن خدا عز وجل تشخص هرجي وزيد به ومدامج في إشي ده كو وقتا كو اتفاق واتحاد علماء شباب كو يعني مزن ببه وتشقى هر حلقة مزن ببه وها قاسجي جبونا خلاصية ملة أمة إسلامي أو تشاره بنديتنا بإذن خدا في نقله از دیسا برای خود بدم سید مصطفى خاتمی سید من دناو خبردان و آخافتن خوده و بحثا هنک تشتکر بالکش بجمره درباره چیزای صحبت کرد که این درمیان صحبت به شما نظر منو جلب کرد و گوت کلم الناس على قدر عقولهم يعني إنسان رب قاسي عقلي وان خبر بدن آدما بأندازه فهمشون صحبت کنید هنا كيجي وكك وقوت همانطور که شما گفتین بزمان قوم خو خبر بدن با مردم يعني خودشان صحبت کنید في مسألة امكارن شوا إيزاح بكن شرعا امكارن شوا إيزاح بكن كو جراكي مثلا كردن ام بزمان خو خبر بدن بزاروك خورا بدار ودور خورا بملت خورا بخلق خورا عرب عربي خبر بدا كرد بكردي ترك بتركي هر كس بزمان خو خبر بدا افيا حقيقي كو خدا دايا يعني فيا جمره هناكي ايزاح بكن برا ام بيتر فايده ببينه بله بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم هدف این نیست هدف بودیل كمان كردم و من کردم فقط به زبان کردی صحبت کنم sadece Kürtçe konuşmam یک دعوتگر عربی
bir Arap tebliğçi sadece Araplara konuşması. Kur'an'ın müfessirlerinden bir tanesi bu ayetin tefsirinde ilginç bir şey söylüyor. Diyorlar ki hedef bu değil. Yani bizim Kürt olup illa Kürtçe konuşmamız hedef değil. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Peygamber berâye Arab ve Acem, çünkü Peygamber Aleyhisselam hem Araplar yani, Arap olmayanlar için de gelmiş. Hem bezebani Arap yani hem Arapça konuşmuş hem bezebani gayr Arap hem Acem Arap olmayan yani Acem dediğimiz başka dillerde konuşmuş. Yani bu ayetten maksat yani bu ayetin geniş anlamı budur. Yani bir davetçi insanların kalbine, aklına hitap etsin. Yani insanların aklına, kalbine dahil olsun, hitap etsin. Ben İngilizce bilmiyorum örneğin ama öyle bir şekilde konuşmam lazım ki hem İngilizlerin kalbine girmem lazım, hem onların kalbine varit olmam lazım. Yani bu ayetin anlamlarından bir tanesi de budur. Yani kendi kavminin diliyle onların kalbine ve aklına girmektir. Eğer ki bu değilse, eğer biz daha yüksek sesle konuşursak, daha derinlemesine anlatırsak, yani Peygamber Aleyhisselam'ın dili Arap'tı. Bazıları diyorlar ki Peygamber Aleyhisselam'ın Arap olması sadece Araplara hitap ettiğini söylüyorlardı. Ama Peygamber Aleyhisselam bir tebliğçi olarak hem Arapları davet etti hem Arap olmayanları Allah'a davet etti. Hedef budur. Yani insanların aklıyla konuşması, onların aklıyla konuşması lazım. Ama lakin eğer şuma icazə بدهین یه سوالی دارم آسیمیله بون دبیجن زمانی مده مترجم ببیجه asimile hemin ki mesela asimile yani zaman emjbir bikin em zamanı xoş bir bikin herin zamanı kidin ev jî zamanı xoş bir bike her zamanı kidini ev ya jî hileka dibe ku hileka em bêjin hele kufrê be li ser metê lehîstin ev ya jî dibe sebebê ku em çanda xwe seqafeta xwe ya berê em ji bîr dikin divî warî de Seyid dibêje çê ما معتقد باستحالة فرهنگی نیستیم. Asimilasyona inanmıyoruz, kabul etmiyoruz. Be iştirakat فرهنگی هستیم. Ama başka kültürlerin özellikle istifade etmeyi kabul ediyoruz. Ama asimilasyonu yani bir kültürü başka bir kültürde yok etmek. Yani ben Kürt. Bütün kültürümü, adetlerimi, özelliklerimi unutayım ve bir Arap'tan etkileneyim, onun edeplerini, adetlerini, kültürünü kendime alayım. Ben inanıyorum ki asimilasyon olmaması lazım. Yani Kürt olması lazım, Arap olması lazım. Fars olması lazım, Türk olması lazım ama bizler hepimiz ortak noktalarda birlik olmamız lazım, vahdet olmamız lazım. Yani ortak dillerde, ortak bir dilde bir vahdet olmamız lazım. Üstadın buyurduğu gibi düşmanlar bizim için dünya kadar plan kurmuşlar. Çeşitli şekillerle. Kandırıcı argümanlarla, çok kandırıcı sloganlarla, örneğin insan hakları.
mesela hayvan hakları gibi, yani insan hakları, demokrasiyi açıkladılar. Kadınların özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Yani ifade özgürlüğü şudur ki İsviçre'de Kur'an'ı gidip yaksınlar. Çünkü diyor ki bu ifade beyanı özgürlüğü. Yani İslam ümmetinin kadınlarını pisliğe çeksinler özgürlük adı altında. Yani kadınları çıplak etsinler, iffetsiz etsinler, ahlaksız etsinler. Fuhuşata doğru çekmeyi özgürlük adı altında, kadınların özgürlüğü adı altında bunu yapıyorlar. Biz böyle bir özgürlüğe inanmıyoruz. Bu özgürlük bizim iffetimize, değerlerimize, ahlakımıza tamamıyla zıttır. Ama maalesef bugün görüyoruz ki etrafımızda çeşit kanallar oluşmuş, televizyon kanalı, bazıları Şii ismiyle, bazıları Sünni ismiyle, her ikisi de İngiltere ve Amerika'ya bağlıdırlar. Bir tanesi Sünnilik adına Şiilik aleyhine, diğeri Şiilik aleyhine, Sünnilik aleyhine saldırıyor. Ve başka örneğin Fransa'da ki sözde özgürlüğün merkezi beşiği deniliyor. Hatta onların oranın üniversitesi profesörleri bir Müslüman kadın başörtüsü dahi takmasına izin vermiyorlar. Yani Fransa hükümeti yani oraya sığınan Müslüman bir kadın başını kapattığı zaman Fransız hükümetine zarar veriyor gibi oluyor. Ama kendileri diyorlar ki biz bunlar hepsi bu özgürlük, bu kadınların özgürlüğü doğrudur. İfade özgürlüğü doğrudur. Hayvan hakları doğrudur. Ama bunların hepsi sömürgeciler yanlış bir başka bir amaç seriyorlar. استاد میتوانید این آهسته صحبت کنید یک کمی خدا قوت بده زمان ان شاء الله و مجاره کی مهمه اما جبر کو زمان ما هنا کی تنگه ام بزفرن سر پروفسور هنا کی پرسکی من جوی هبو تبیجن کو مسئله کردا yani ve istilahi pır dınava mede diçeti hem de deve siyasiyade hem de deve muallifa yani nivîskara de و حتى كتير نافا عوامة كتبين مسألة كردا قالوا حقا مسألة كردا هي ويا أفجي حيلكية كد نافا مدى دشتي كرم كن شتێک پێویستەکە ینی جنابی مامۆستا ئاماژەیەکی جوانی کرد بۆ مەسەلەی ئیسلام ئێمە کاتێک باسی ئیسلامەتیەکەین معنای ئەوە نییە کە ئێمە دێین زاتیەت و ماهیەتی کوردبوون بسڕینەوە yani هی تورک بسڕینەوە یا هی عەرەب یا هی فارس. Davetler hakkında vazgeçmememiz lazım. İslam باوەڕی بە کۆمەڵێک داواکاری یان داخوازی یان کایەی فیتری هەیە yani Xway Perwerdigar minî be Kurd dروست kirdo. Allah Teala beni Kürt olarak yaratmış. Min şanazî be Kurd bûnî xwe. Kürtümle iftixar ediyorum. Bûnî zimanekey min ayeteke belgeyeke بۆ تەوحیدی Xway Perwerdigar بۆ ڕوبوبیەتی Xway Perwerdigar. بەڵام من ئەمە
ام مسألة كردبونا بكما fakat ben bu Kürt meselesini محوريكو kendime bir amaç همو محورها كان يتر رفض كموا آليرا ومسائل منع إسلامي ديتا بيشوا من كابرايكم ككردم ben şu anda bir Kürt'üm. باو باپیرم هەمویان مسلمان بوون Dedelerim hepsi Müslümandı. وەکو برا لەگەڵ نەتەوەکانی ترا ژیاوین لێرە Diğer milletlerle kardeşçe yaşamışız. بەڵام Fakat تەماشا ئەەکەی کە görüyoruz فقط ki لەم منطقەی ئێمەژە زۆر شتێکی جالبە ینی بەڕاستی sadece bizim bölgemizde زۆر عجایبە زۆر bu da acayip bir şeydir, dikkat çekici bir şeydir. کە تەنها Sadece لەم bizim منطقەی ئێمە bölgemizde- کە باسی قەومایەتی ئەکرێت دینی تیا ڕەفزە Sadece bizim من bölgemizde تەماشای بیرروبۆچینی فەلاسیفە علەمای علمی ئیجتیماع filozoflar, sosyologların مفکرین açıklamalarına ڕۆشنبیرەکان bakmışım. کردووە کاتێک کە دێن باسی نەتەوایەتی ئەەکەن یەکێک لە Milliyetçilikte پێکهاتەی hakkında konuştuklarında- عناصری گرنگی نەتەوە باسی دینی تیاکەن Yani gördüğünüz bunların Yani milliyetçilik هەر anlayışında din جۆرێک لە anlayışı var. جۆرێک لە جۆرەکانی نەتەوەمان هەیە کە پێڵێن نەتەوەی دینی Yani din milliyetçiliği ئەمە de لە vardır. دەوایەی هەر باسەکرێ عجەبا لە وڵاتی ئێمە هەموو ئەو کەسانی کە ئیدعا و بانگەشە بۆ نەتەواتی ئەەکەن ئیسلامیان پێ ڕەفزە Yani diğerlerinde Yani görüyoruz ama bunlar tarih- milliyetçilik hakkında konuştuklarında لێرەوە milliyetçiliklerinde علاماتی İslam دروستە yoktur. بێ. لێرەوە علاماتی استفهام Fakat دروست sadece دەبێ burada کە بۆ ئەم milliyetçilik hakkında konuştuğunda İslam var. نەتەوەپەرستی ئێمە دینی پێ ڕەفزە بۆ ئێمە ئەڕۆین بانگەشە Neden بۆ biz هەنێک bazı دەوڵەتی مێژووی ئەکەن کە bazı tarihi devletler hakkından konuşuyoruz. گەورەی لەسرە Ve bunlar da ihtilaf konusudur. Kürt devleti miydi değil miydi? Bazı şahıslar hakkında konuşuyoruz. Bu Kürt müydü, Kürt değil miydi? Fakat benim inancıma göre Selahattin Eyyubi Kürttü. Buna inanıyorum. Selahattin Eyyubi'nin büyük bir devlet kurduğunu, bir imparatorluk kurduğunu kabul ediyorum. Sınırları Kuzey Afrika'ya, diğer taraftan Sudan'a, Yemen'e kadar ulaştığını, ya diğer tarafta Hamedan'a kadar ulaştığını görüyoruz. Ve 100 yıl boyunca sürmüş. Niçin Kürt milliyetçileri bu devlet hakkında konuşmuyorlar? زۆر شوێنە لە زۆر کەسایەتیا بینی ومە کەسایەتی مسلمان لە غیرە مسلمان Müslüman olsun Müslüman olmasın birçok kişi بیستم لە عالمێکی مفەکرێکی görmüş. گەورە Bir sefer İstanbul'da bir alimin, değerli bir aliminin, Sudanlı bir alimin bu konu hakkında konuşurdu. İslam tarihinde Arapların, Türklerin, Kürtlerin hükümet sürdüğünü görüyoruz. Niçin biz Selahattin Eyyubi'ne iftihar etmeyelim? Almanya Kayseri Selahattin Eyyubi hakkında övgülü bir şekilde konuşuyor ve bir mezar gibi bir şeyi ona hediye olarak gönderiyor. Yani Avrupalılar dahi ona hakkında filmler yapmış ve Selahattin Eyyubi'nin bizden olduğunu söylüyorlar. Bir sefer Libya'da Kürt ismini duymayan bir şahıs, Afrikalı biriydi. Sen kimsin dedi, hangi millettensin, hangi ırktansın sordum. Kürt olduğumu söyledim. O da Kürtlerin asla duymadığımı söyledi. Ben de ise biz Selahattin Eyyubi'nin torunları olduğumu söyledim. O da beni hemen kucakladı ve sizlerin bizim abilerimiz olduğunuzu söyledi. Başka bir seferde, bir sefer uçaktaydım. Tehran'dan Malezya'ya doğru gidiyordum. Benim yanımda Malezyalı biri oturmuştu. Nereli olduğumu sordu. Iraklı bir Kürt olduğumu söyledim. Kürt'ün ne dedi hiç duymamışım. Dedim Selahattin'i duymuşsun dedi. Evet o bizim serverimiz. Yani Selahattin bizim ırkımızda olan Selahattin'in meşhur olması Kürtlüğünü geçmiş. Selahattin Eyyubi'nin torunu olduğunu söylediğinde ihtiram elde ediyorsun. Senin için bir büyüklüktür. Evet. Bu çok önemli bir konudur. Derinlemesine, dikkatli bir şekilde bu konular hakkında düşünmemiz lazım.
Ben bildiğim bir şey var. Şu anda Batı bizi savunuyor, bizim için bir sınır bırakmış ve o sınır dışına çıkamıyorum. Batıların kurduğu bir şey var. Bana ona faydası olduğu kadar beni savunuyor. Yani Kürdistan dört tarafında bir sorunları var, bir işleri var. Gelip bize para veriyorlar, bazı şahısları destekliyorlar, bazı sorunlar oluşturuyorlar. O sorunlar çözüldükten sonra o bütün destek ve güçleri geri çekiyorlar. Bazen silah veriyorlar ve bu silahlar bir savaş oluşturuyorlar. Savaş bittikten sonra bir mermi dahi sana vermiyorlar başka bir savaşta kullanasın diye. Bizler Kürt milleti olarak çok uyanık olmamız lazım. Geleceğimize dikkatlice bakmamız lazım. Ve aynı şekilde kendimize nasıl hizmet etmemiz gerektiğini düşünmemiz lazım. Biz Kürtler olarak Mehmet Zeki Bey'in güzel bir sözü var. Ben Kürt olduğumu bilmiyordum, Müslüman olduğumu zannediyordum. Fakat ben Türk'üm dediğinde, ben Fars'ım, Arap ben Arap'ım dediğinde ben de Kürt olduğumu hatırladım ve dedim ben de Kürt'üm. Doğrusu bir sebep, bu sebebi bilmemiz lazım. İmam Gazali rahmetullahi aleyh şöyle bir sözü var. Yani altın yazılarla yazmamız lazım. Altın mürekkeple. İhtilafın oluşmasının sebebi hakkında şöyle diyor. Aralarında tefrika ihtilafı olanlar genel bir konuya bakıyorlar. Fakat herkes kendi tarafından bakıyor. Fakat sadece bunun doğru olduğunu görüyorlar. Alimlerin bu konuya çok dikkatli bir şekilde bu konu hakkında konuşmaları lazım. Ve doğru olanı da halka göstermeli lazım. Aynı şekilde yanlış olanı da halka göstermeli lazım ki halk bu konu hakkında uyansınlar. Zor spas mamusta. Naha ze disa perse bizivrinim ale seydade. براستی امتب میوان سیدانه چونکی وظیفه هلگرتنا علمایا و دارخستنه سیدا وان هلگرتنه بلکی تماشاوان بهتر مراقا وی ایشید کن وی خبات کن سیدا گلو چند حب دولتا عالم هاتنه بشداری و مجاره او که و برنامه ببن يعني براستي جگلك دولة هاتنه قد بريوي مثلا جو كردستان إيراني و جو كردستان عراقي و جو سوريا وانا بيتر يعني ميوانه مشهور بيتر هاتنه و تدي جناوا علماء تركيا جي نخاصم علماء كردستان تركي اللي وكيدن مثلا جا افغانستان جي و جي ليبيا جي و جي مصر جي يعني جوان دولته حتى جي موريتانيا وفلان جوان دراجي هاتنه يعني نزكا ده دولته ميوانه ما هاتنه يعني جي مدوان دعوت كريه براستی ایک مثلا امزانه بن کو کاربن بگی جنوانو و جوانا في مسألة إزاح بکنو و ام وقتا غازي بکنو وی کاربه وره امکانه وان هبن هناك جهنا مثلا امکانه وان تنن كورن وياخد امکانه ما تنن كو ام غازي وان بكن وان بينن ایکو امکانه ما بگی جه ام وانا توا دعوت دکن جه گلک دولتها ایکو تن هنه الحمد لله روز بروز اف دایره مجی فرد به بیزنا خدا و چخا جهره او فرد به و تدید وی شده حقیقتا خدمتك باش تکرنه يعني اندام اتحاد تفجيل مسألة دجالك خبات كنت شغلن حتى يعني يعني حركة إسلامية كود ولاد تكرد أفراد وتفجي أنا إيكو مثلا أهل خدمتنا تبي خدمتها هم بمالي خو هم جي بإمكانه خود كن
يعني تدي في إشاء مادي أو كشيء تخوازه يعني حقيقة كلفتكي مزن تخوازه تدي معذور فانيا فان ميفانا جالي خوارنا وانو رازانا وانو وشونو هاتنا بوان رو فلان او جي قالك الحمد لله خدای جوان راضي به مسلماني في ولاتنا وايكو يعني بحسكرية اتحادنا وانا جي دفي بوالده قالك خبات وخزمت كن تدي حاضر كرنا نان جي هي او جي ايكو دفي مسألة دا جي خبات كن هنا يعني والحاصل ام جفيا بر ممنون يعني بر كيف خوشن خوزيكو مثلا daha beter imkanı mehebunan o he beter mesela me karibuna yani mevan bicvandanan gerek ji ali ci u mekan ve gerek ji ali embejin xwarin u razandın u seknandın eve fakat em vej bawerin inşallah vaqta ku ev xabat mesela vaqta ku awli me vi işi dest bekir mekan kimetine bu ciye kimetine bu يعني بنایی کی کو امبیشنم انسانات ده بجوینن تنبو يعني وک سالونا دعوت کی هات کری کرنه جبونا في جوینا عولی يعني ده سالونا که دعوت ده هات کرنه علما دور ده هاتن جواندن يعني جسالا پیش و حتانها پر الحمد لله يعني خدا دبی يعني وقت علی کریم که خدا جی دریافت که يعني ام ویاد بینن بچاوه خو مثلا پشتیوه دیسا سالونا که دنه ده هناك جمربون علی کار دجی که دنده مجوین کر او سالونا او که ملا علی او جمربو او آلتنداخ لوید راجوین چه بو يعني مركز اتحاد كريبو إجا الحمد لله خدا تعالى يعني وقتا كو اف خباتا هن چه بو خدمت چه بو مسلمان هاشي فداكاري كرن هناك مثلا عرض دان أراضي دان و بو شكل بشتيك أراضي هات دان مكان هات شكرن بنا هات شكرن و بنايا مركز اتحاد الحمد لله هات شكرن و بشتي وي جاهدي هدي مثلا مدرسة كو علاقة وان باتحاد روج بروج چه بون مزن بون و چقصر إن شاء الله اف خباتا هن چه ببه يعني ومزن ببه يعني ام في امید کن و يعني اف زنگینه ما زنگینه ولات ما مال دارجی وقتا وی تشتید بینن اوجی فداکاریت کن يعني انا خدا تعالى علی کارید که اجا دوی وارد ام دیسا يعني ام قالك تشکر دکن ج انسانه کو دوی مسئله ده بنا علی کار اكو هما بشكلك يعني وقت اواوي هبه تده بشاوي تده هبه و علی کاریک بی تده هبه همش خدا عز وجل جرى دعاء دكنو وهم جوان راه متشكر دكن متشكرن وفان مهفان ما يكوتنجي ام جوان راه قالك متشكرن لو راه وقتاكو اوجي نين اف اشي تشنابه يعني جا الحمد لله روج بروج و افيشا زيد بن باور نقالك ام سرجي بسكنن وتدي افيش نك وهما مثلا مرنا با هفدو بجفن يعني هفدو ببينن افياش بو خاطر وقتاكو ام هاتن با هفدو مقصد امك يعني نتيجة جدا كذا يعني سببي في هاتنا هانشية سببي في هاتنا كو قافك بي آفتنا جبو خاطري خلاصية أمتي جبو شهر سر كرنا مثلا برسكريكين أمتي يعني فان برسكريكين أمتي ام بجميرن ناين اجمارتن يعني هنجي كبرن طبي هدي لازم اكو ام فيها قافك بافجن وبيزنا خدا جي تي آفتني وقتا كو اف جوين چنبه اف خبردان چنبه كو اف خبردان چنبه يعني شهر سريج چنبن إن شاء الله أف بشتيك فا أف جفينه هانه تشيبون أف خبردانه هانه تشيبون الحمد لله فا صلاح حشتايا في إشاء تشيدبه يعني خدا عز وجل كم ميسر بك إن شاء الله ده صالح بيشته أمي هتشته خوشتر ببينن إن شاء الله سيجا خدا تعالى قوته بده خدا تعالى وش سري مكيم نكه خدا تعالى في باري وها جرينج ومهم كداية سربشتا اتحاده خدا تعالى رابونا دبنوي باردجي بكن نصيب اتحاد العلماء آمين وجفينا علماء لدورة اتحاد العلماء بكن نصيب ما أمجي ببينن أم هاتن داوية برنامج خو أمجي جورا تشكر دكن زاف تشكر دكن خدا تعالى قوته بده تماشاوانين هجا أم جهشتن داوية برنامج خو إن شاء الله تعالى سبب ودسبة أم النافندا اتحاد بن أم بورا بن نها ام و تسليمي خدا تعالى دكن امانه خدا بن
ودبن حفظ ورعاية ودبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.